Plate, doprinosi i aktuelno stanje u šumama Srpske bile su neke od tema sastanka predstavnika šuma Republike Srpske, predsjednika i članova sindikalnih organizacija. Redovnost isplata plata i doprinosa bio je fokus sastanka na kojem su sindikalni predstavnici iznijeli svoje probleme i zahtjeve. Još u petak sijevale su optužbe, nakon vikenda zakopali su sjekire. Sindikati i uprava šuma Republike Srpske danas tvrde da su pronašli zajednički jezik. Sveto trojstvo na kome počiva šumarska djelatnost zakazalo je, kaže prvi čovjek sindikata zaposlenih u šumama. To su izvođači radova, javno preduzeće i lokalne zajednice koje imaju korist i treća strana su drvoprerađivači. Očigledno da je taj tronožac popustio jer ima prelijevanja sredstava. Ne trebate biti onaj mali, trenutno u najlošijem položaju javno preduzeće i država samim tim sa ovim kašnjenjem doprinosa. Vraćanje tog statusa moglo bi pomoći šumama Srpske. Gazdinstvo bi tada odgovaralo za sopstveno poslovanje. Obje strane dijele isti cilj, povećanje prihoda. Dogovor je postignut. Dobili su i obećanje da će se refundirati svi oni troškovi koje su radnici plaćali u zdravstvenim ustanovama. Evo, dobili smo uvjeravanje direktora da će to biti sve ispoštovano i mi smo zadovoljni što se te strane tiče. Sa osnovnim zahtjevom sindikata, a to je vraćanje pravnog statusa organizacionim dijelovima, slaže se i prvi čovjek šuma Srpske. Priznaje da su plate male, a situacija takva da radnici nekada nisu mogli ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje. Dobra vijest je da su sada sredstva unaprijed uplaćena. Jesmo imali u 2-3 navrata da zaposleni radnici nisu ostvarivali prava na liječenje i da nisu imali doprinose u nekom periodu po 2-3 dana, ali isto tako s ovog mjesta mogu da vam kažem da smo sada ponosni zato što imamo oko 1.800.000 unaprijed uplaćenih doprinosa. U sindikatima podsjećaju i na finansijske paradokse. Milioni maraka, kako tvrde, izdvojeni za informacioni sistem koji još ne daje očekivane rezultate dok se u pojedinim gazdinstvima na plate čeka i više mjeseci. Jedan od prijedloga bio je i da se prodaja drvnih sortimenata ubuduće vrši isključivo uz avansno plaćanje ili uz bankarsku garanciju. Tako bi se spriječila nova dugovanja.